Eta, prest, urrengo finala. Arkote proba. Stop embarcaciones. Hasi da etorkizunezko nesken maila honetan hemen ahazten dira infantilea eta kadeteak etorkizunezko maila honetan hortze lehenengo kaletik Lutzana, bigarren kaletik Kaiku, hirugarren kaletik Itsasokama, laugarren kaletik Ondarru eta bosgarren kaletik Arkote. Baina bien bitartean ja esku artean infantil mailako nesketan finaleko denborak daukaguz esku artean eta honetzek dira denborak lehenengo postuan Ondarru lortu dagoen denbora 5-0-2 78 txapelduna beraz Ondarru ontzia infantil maila honetan nesketan. Bigarren postuan Ondarru den denbora 5-0-2 78 tiempo para Ondarru 5-0-2-68. Bigarren postuan Artibai en temporada 2-0-6, tiempo para Artibai, segunda posición, 5-0-7-46, tercera posición, ya confirmado, Kaiku, 5-0-9-22, 2-0 bederatzi hogeta bi, Kaiku egindako temporada bigarren postuan, laugarren Itsasokama, 2-0 bederatzi, hogeta hamalau, 5-0-9-74, tiempo para Santurtzi, tiempo para Itsasokama, eta bosgarren postuan Izuntza, 5-hogeta hamazazpi, tiempo para Izuntza, 5-21-37. Dagoeneko denbora aurrera eta bosgarren finalean sartuta gauz etorkizuneko nesketan esan dugun modura lehenengo kaletik Lutzana, bigarren kaletik Kaiku, Itsasokama, hirugarren kaletik Ondarru, laugarren kaletik eta Arkote bosgarren kaletik dagoeneko hurbiltzen honek ere gogoan izan 1000 metro ziadoga bakarra bigarren kalea emoten dugu aurretik sartu dela eta gero hirugarren kalea, lehenengo kalea, bosgarren kalea atzerago laugarren kalea une batetik bestera denbora horrek ontze hementze epaiek eskaintzen duzuen denborak esan dugu modura Kaiku bigarren kaletik lehenengo denborarik onena 2-7, tiempo para Kaiku 2-27, primera posición, tiempo para Itsasokama calle 3 2-30, Santurtzien denbora 2-10 bigarren postuan, Arkote bosgarren kaletik 2-12, hirugarren postuan Arkote 2-32, Lutzana en cuarto lugar 2-33, por la calle 1, Lutzana den denbora 2-13 eta bosgarren postuan laugarren kaletik Ondarru 2-17, tiempo para Ondarru, quinta posición por la calle 4 Ondarru 2-37. Hortxe datoz ontziak bigarren ilusión, gogoan izan honek 1000 metros direla, 1000 metros para estas tripulaciones, promesas féminas, atención, ya se acercan ya, medio largo para estas tripulaciones, para los 5 bateles, Kaiku destacado en primera posición, Kaiku datorror, bigarren kaletik, nabarmen aurrea hartuta, azkeniko metroetan sartuta zestauko ontzia, eta bigarren posturako lehia, hemen lehenengo kaletik emoten du Lutzana datorrela bigarren postuan, gero hirugarren posturako lehia bosgarren kaletik Arkote eta hirugarren kaletik datorren Itsasokama, zera Ondarru errekuperada emoten da, lehenengo postuan Kaiku, atención, Kaiku en primera posición destacada para las tripulaciones Estado, en esta categoría promesas, atención a la tripulación de Kaiku en primera posición, azkeniko para sartuta Estado kontzia ya, nabarmen
irabaziko da Kaiku, hortzetik garren posturako lehia lehenengo kaletik eta bosgarren kaletik Luzan eta Arkote, eta hirugarren posturako Ondarrube errekotek eta Santurtzi aurrea hartzeko asmoa, Santurtzi hortze dator Kaiku, azkeneko paradatan nabarmen irabaziko dabe Zeuskaikoak, atención Kaiku, txapelduna Kaiku, bigarren posturako hementxe Luchana izango da bigarren, atención Luchana segunda posición, ya Luchana, hirugarren Santurtzi, Arkote, eta bosgarren Ondarru. Kaiku, mensajera, baliokoa da, hor ikusten duzuen modura epaiek, bandera zuria, vale la regata por lo tanto, bandera blanca, campeón de Bizkaia categoría promesas, femina, Kaiku. Vamos a ver de un momento a otro sus tiempos oficiales, pero podemos adelantar ya. Kaiku, campeón de Bizkaia, segunda posición para Luchana, lehenengo kaletik. Hortze bat, Kaikutarrak, Zestaukoak beraz, txapeldun, etorkizuneko maila honetan, ezketan, Kaikurentzat garaupen argia, Itxasoko ama lehenengo kaletik, Deusto bigarren kaletik, Izuntza hirugarren kaletik, Bermeo laugarren kaletik, Arkote bosgarren kaletik. Eta kadete mailan, erregularrena ligan, Itsasoko Masia izan da, hasiera lanean ja. Ontziak, 20 segundo beteta, beraz, honek esteko atxeta bueltari. Hementxe datoz, dos ontziak, finalerako txartela lortu den dos ontziak. Itsasoko ama esan dugu modura Santurtziko taldea lehenengo kaletik, bigarren kaletik Bilboko taldea Deusto, Lekitzoko taldea hirugarren kaletik Izuntza, laugarren kaletik Bermeo, eta bosgarren kaletik Lentziko Arkote. Ia ba, zer gertatzen den kalete maila honetan. Hemen datoz lehenengo luzea beteten bostontziak. Gauzak ez du izango dela emoten dau behintzat lehenengo luze honetan hemen lehenengo kaletik zeozer aurrerago datorrela ligan erregularren izan dana Itsasoko ama, baina Bermeo laugarren kaletik horre dator, bigarren kaletik datorren Deustobe, Baleia horretan sartuta, Izuntza eta Arkote bosgarren kaletik, hirugarren kaletik Lekitzo, hortze datoz bostontziak parean, las 5 tripulaciones muy igualadas, ya se empieza a alargar ya, son 3 largos, recordamos, y viene en la calle 4, parece ser algo más destacada Bermeo, pero por la calle 1 también viene Itsasoko ama. Atención, algunos viene a la par Santurtzi y Bermeo, Santurtzi parece ser en primera posición. Atención, calle 1 va bien hacia el hogar, calle 4 también, calle 2 buena hacia el hogar. Atención por la calle 2 de esto, calle una buena hacia el hogar y parece ser que ha cogido la delantera. Izuntza bezero ona, Arkote de Leia horretan. Atención vaya fiagoas que hemos podido ver en esta maniobra. Vamos a ver esos tiempos. En primera posición Itsasoko ama lehenengo kaletik eta en primera posición Bermeo, esan que 2.07 para Bermeo, Itsasoko ama y Izuntza igualadas, 2.08 para las dos tripulaciones, 2.09 Deusto, 2.10 Arkote, beraz, hiru segundotan, 2 ontziak, las 5 tripulaciones en apenas 3 segundos, por lo tanto, la final muy igualada.
Vamos a recordar esos tiempos. Itxasoko ama 2.08, Itxasoko ama 2.08, Deustok 2.09, Deustok 2.09, Izuntza 2.08, Izuntzak 2.08, Bermeok 2.06, lehenengo postuan Bermeo, segundo bakar batera, eta emoten du Arkote bosgarren postuan, bi amar, Arkote en quinta posición 2.10, como decimos en apenas 3 segundos, las 5 tripulaciones. Vamos a ver el segundo punto de referencia, tampoco balizatan, ikusiko dugu zer gertatzen dan. Esan dugu mobile, bardinduta kadete mailako finala, 3 segundotan bosontziak, ida ba, bigarren ziagoan zer gertatzen dan, horrez dagoela alde nabarmenik, ikusi benke, danak eta bezala pare-parean bosontziak, eta dagoeneko patroiak, bigarren eta behin betiko ziago hori preparaten, hor bigarren kalean Deusto ikusten dugu, Bermeo belaugarren kaletik, ez da ikusten lehenengo kalea, bai, Santurtzire maniobra egiten, emoten dezo zera atzerago Izuntza eta Arkote, baina pare-parean bostontziak, 11 ba, denborak, ia ba, hemen dagoz denborak. Lehenengo postuan Bermeo, lau primera posición Bermeo, primera posición Itxasoko ama, 4.33, lehenengo postuan Itxasoko ama, 4.33, bigarren postuan Bermeo, lau 4.35 para Bermeo, en tercera posición Deusto, 4.37, Deusto, lau 17, Izuntza de pare-parean, lau 18, 4.38 para Izuntza, en cuarta posición, quinta Arkote, en 4.40. Por lo tanto, las cosas muy igualadas. En primera posición, como decimos, la tripulación que ha sido más regular. Itxasoko ama por la calle 1. Atención, calle 1. En primera posición, hortxe datos, ontziak, behin betiko luzean. Últimos metros ya, último medio largo ya. Para las 5 tripulaciones. Adelantaba Itxasoko ama en la calle 1, en esa primera posición, en el segundo punto de referencia, en esa segunda maniobra, atención, porque por la calle 1 parece ser que viene Itxasoko ama, atención calle 1, Itxasoko ama, calle 2, ahí viene Deusto también apretando, calle 4 Bermeo también, aprieta ahí, en la samba final, se va, Iru Ontziak, azkenengo samban, Izuntza lehi horretan, zartuta, hirugarren kaletik, Arkote bestu batzean, gero final, calle 1, Santurtzi calle 2, Deusto calle 4 Bermeo, atención últimas paradas ya, azkenengo samban, zartuta, bosontziak, calle 1, calle 4, calle 1, calle 4, calle 2, atención últimas paradas ya, para las 13, calle 1, Santurtzi, calle 1, Santurtzi, azkenengo metetan zartuta, Santurtzi, hartze bat Santurtzi, Deusto, Santurtzi, eta Itxasoko ama, Deusto, eta Bermeo, Izuntza, laugarren, eta bosgarren Arkote. Itxasoko ama pesajera, vaya final que acabamos de ver, en la categoría cadete. Itxasoko ama, la tripulación que ha sido la más regular a lo largo de la liga, ha sido la campeona de Vizcaya, categoría cadete masculina. Barkatu, Itxasoko ama, lehenengo kadetik aritu da, Itxasoko ama, Santurtziko taldea izan da txapelduna, benetan lehia estua, estropada ederra eskaini dozkue. Bostontzi honek pare-parean izan dira estropada guztian zehar.